Rahmat dedi. Barbalımız. Bulbulda önünüz var eken. Sabıcayınдағы жақшылата енелер, ең тура айтты балдардағы, енелердағы, бейіш қайда десе, ененің тамағында дейді екен. Ушул биздин тапқан балдарыбыз, асырап чоңойтқан балдарыбыздан не ғана үміттерді күтпедік эле. Ушул балдарды чоңойтуп жатканда алдыбызга кандай максат койдук эле. Керек болсо ушул балдар түрлүү болуп жатканда не гана сонун сөздөрдү алдыбызга коюп, ниет тилек жасадык эле. Аллага миңнете ыраазыбыз. Энелер уул турганыбызга шүгүрлөр. Бири-бирибизди көргөнүбүзгө шүгүрлөр. Ошол талаада жүргөн, алыстагы, чет жааттагы жигиттерибизге чоң рахмат айтам. Ошол ошаттын ичиндеги жигиттерге дагы. Ушул менен бирдикке эле биздин Төрткөл айыл өкмөтүнүн жетекчилерине Өзгөнбай уулума мен ийгилик каалайм уулум. Мындан кийинки ишемге ийгиликтүү болсун уулум. Эжекем катары сага кийинки эмгегиңе ийгилик, артынан ийгилик, элиңди алдыга сүрөгөн чыган былтыркы жыйынтыгыңды дагы мен күтөм. Эжекем катары быйылкы жыйынтыгыңда ийгиликтүү болот деп уулум. Үй бүлөңө, коллективиңе, элиңе бардыгына ийгилик. Бирок эжекейлер туура айтты. Жигиттерибизге канча балдарыбызга ыраазычылык деп айтсак энелер, канча биз алакан жайы балдарыбызга бата берсек, балдарыбыздын иштери ийгиликтүү болот экен. Балдарыбыздын иштери жүрүшөт экен. Ошол иштерди жүргүзүп, мына жерде уюштуруп жаткан эл окуучуларым менен сыймыктанам. Эже катар, эжекей катар, ушул жерде отурган коллегиялар, сиздердин атыңыздардан, эжекейлер, агайлардын атынан, мына эки жигиттерди көрүп мен жашарып бүгүн аябай сонун отурам. Рахмат уюштуруу тобуна дагы. Келген энелер, сиздерге эмне демекмин? Мындан аркы жашооңуздардагы бактылуу карылык. Эң алгач эле мен сиздерге дарыгер катары ден соолук тилейм. Сиздердин денеңер сак болсо, өмүрүңөр узун болсо, чет жаатта жүргөн балдарыңар көңүлү тынч болот. Баарыңыздарга жакшы олтуруп, gülüp çaynap yetişti mi dilek kalan. Bana bir söz almasınca suyumuz olur. Hey zamancının yolun kara. Ay çekene. Hazır жаштарға қалуатыны айтыңыз сізге беріп береміз. Әлбетте жалпы мырзалардың атынан келіңіздер бұл келіпсіздер. Келіңіздер беріп Elinize başlaydı. Urmatlı Ahrecek apalar. Bayramımızdan mı? Bayramımızdan mı? Men düğüne yeni tınç olsun, kırılışmayın. Birbirine kas olup, çulmuşmayın. Yerenemiz tınçlıkta yaşayıversin. Soğuş emez, dın degen çımılışpay demektim da. Men, eneler, biz tınçlıkta
kaalayız. Dünya eli tinç bolsa, baldarımız tinç bolsa, oşal bizim baktığımız. Balam degizgen, bal kaynaktı degizgen. Baldarım balayım, baldarlar degizgen. Mertilerge balayım, baldarlar degizgen. Elim degizgen, kanım degizgen. Elelerden aylanayım, baldarlar degizgen. Elelerden aylanayım, baldarlar degizgen. Öpmek degizgen, yedim kanım degizgen. Özgün baydan aylanayım, özgün bayım degizgen. Özgün baydan aylanayım, bizim öpmek degizgen. Tekrar degizgen, tekrar degizgen. Emir verken aylanayım, bizim öpmek degizgen. Emir verken aylanayım, bizim tekrar degizgen. Dünyada kalakanı bile, tınççılık kalakanı bile bakın. Ede, İneviz ırdadı, çıkkanda biyledi. Belki tatlıktı da dura oturanda. Albatta, imançı olun. Jaşnaqay, bizden jay namaz bilen tasbih. Sizge belki uğurlarınızdan. Gelin senin. Gecenin katılımcıları, eneler, apalar, eceler, simbiler, gelinler, bardırlar, bugünkü hoş geldinizler. Bugünkü bayram bardığınızda gönlünüzü götürüp, bayram, qanday bayram bolatken de bardığınızı bir sıra oylandık, anan keyin kayra bilip, ошол bayramda uyuşturup atkan şu bizim baldarımızga Şoroşat aylının jigitlerine bizin ökmöt жалпы жамааты менен şu ökmöt başlığımızga el başlığımızga şu aydın ardaklı baldarına uşul migrant bolup alыстı жерде жүрсө дагы жүрөгү шорошат деп сооп жүргөн балдарыбыздын бардыгына рахмат. Allah Taala ошолорго айыр умат берсин. Her soğuk versin, büyük bilesinde tınç bolsun, elimiz tınç bolsun, büyük bilesi tınç bolsa, apaları tınç bolsa, baldarımız gönlü tınç, öz işlerin jakşı atkarıp, tilegen tileklerine jetip, mınantip, bizde gönlünden sıylap, uşul eldin apalarını sıylap, koyulu da uşunçalık dalalattanıptır, barına rahmat. Daima tınçamın olsun, ayır umut versin. Oşo baldarım daima bizim gönlümüzde olsun. Rahmat bak. Hurmatlı eneler, eceler, şimdiler, жалпысынан апалар, бүгүнкү bayramımızda менен mugallimler деп чакырды. Демек биз mugallimler канча жыл иштесек дагы ушу балдарыбыз кандай болгондо дагы ошол эл керегине жараган жигиттер болуп калыптыр. Мына ошол жигиттердин suyun görüp oturabız, ошо балдарга Кудайым ден соолук берсин, бала чакасы менен, үй бүлөсү менен, эл журту менен эсен болсун. Демек биздин тарбиябыз текке кетпептир деп биз мугалимдер жамааты дайыма сыймыктанабыз, дайыма ошо балдарды жакшы күндөрдө жүрсө экен деп тилейбиз. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен. Biraz biliriz, var bolуңуздар, har daim batağınızlardı verip, uğullardan sıyında жүрүңүздөр eneler.
Artık duyurmamızlar gençler. Seni apakim sensin. Benim baylarım dünürüyüm. Sensin apakim, sensin apakim, sensin apakim. Dünürüz olur, sen o apakim. Çaçların bulsun, ahtardan negin. Vay kavaptırmın, ey karday karındır. Negi apakim, negi apakim. Dünürüz olur, sen o apakim. Çaçların bulsun, ahtardan negin. Vay kavaptırmın, ey karday karındır. Negi apakim, negi apakim. Dünürüz olur, sen o apakim. Çaçların bulsun, ahtardan negin. Vay kavaptırmın. Yeniler, aşireleri, sindilerin, gelin kızlar, barınası bugünkü bayramlar kutlu olsun. Şu zamanımız çatmanımız açık olsun. Şu kalada yürüyen bağlarımız tinç olsun. Tapmanları taşlıkla nasip olsun. Allah ayaklarımız yerler tinç olur. Şu uyuşturucu topu, trenin artıcılığını bildirelim. Tazim edelim. Şu tinç olur daima. Yaşlıklarla girdeşik öğrenip, birlikte çıkışın ağından kolumuzda top koşulsun, tatıp geliyor evde. Rahmat, şu uyuşturucu top, balda kararlı. Bugünkü yenilik bayramının için çok vakit tutayım. Daim bayramlar, bayramda tartışmakta, çadırıp çayınıp, oyuna oturup kulüp getirizler. İkinciden, Rusya cephesinde işleyip çarpan bütün yerde yürüyüşten kollarımızda çok rahmat. Şu bizde silah, şu bayramlarda uyuşturup bir atışap, oşu kadar için gelsin, uzun ömür. Tapkanları altın olsun, berekasını versin, bizde siyasın, damıda siyasın. Bu şekilde uyuşturan, hükümet özgür, cenab-ı iftatlarına çok rahmat. Vardığınız esen olayla, aman olayla, daim ders olup versin daim. Avrupalar, bayramımızdan beri kutluktayım. Yoldan sulu aylar, babamızlar, Enistat sınavı öte koyun. Maktuağı tatıp tutsunlar sizler. Bugünkü bayramımızlar bilen. Alsta жүрген балдарыңыз aman болсын. Aman esen қайтсын бізге. Тыныч болсын, денсаулықтары өмірлі, рызқылы болсын. Uyuşturucular sizlerге de рахмат. Жолдық сағыныр, амандық тілеп жаныныр. Алыстан ұлым келетті, апалар жүрек жанынып демекші. Апалар, ақ жолыңыздар құт болсын, бүгінгі майрамыңыздар менен құттықтайын. Бар болыңыздар, ошондой бүгүнкү уюштуруп барыңыздарға ырашчылык, алыстагы балдарыңыз, жигиттериңиз, кыздарыңыз ар дайым бар болсун.
termini bololu biraz da biz al günü oşol geçti gitara önü boştoy akbiye düşkün yeri ak koynak giygen geç ak koynak giygen geç gelebilseydiniz de gelirse de hoş olmayram. Neler hoş gelipsizler. Bayramınızlar menen men aytıp men murup aytılan sözlerге koşulup кетем. Ушул немен уюштурган, кечени уюштурган ükelerim, baldarım, sizlerge men uzun ömür, çın ден соолук, бактылуулукту каалайм. Үй бүлөңүздөр менен тынч болгула, бар болгула, өмүрүңөрдү берсин. Бала чакаңар менен, тууган урууңар менен аман болгула. Баарыңыздарга ден соолук, uzun ömür каалайм. Алыста Москвада жүргөн, иштеп жүргөн ükeleриме ушуларга ömür uzun болсун ушулардын. Тапкандарына барака берсин, ырыскы берсин. Den soğuk versin, ömrün versin uşlardın. Балдар Россияда тапкандары өздөрүнө жакшылыгына буйрусын. Ушу айыл өкмөтүбүзгө дагы рахмат, уюштуруучу балдарга дагы рахмат. Баарына ден соолук каалайм. Ушундай жакшы отуруштарды бизге уюштуруп бере берсин, ден соолукта болушсун, жакшы иштеп келсин. Берекелі күндөрү көп болсун. Дайым жараткан жакшы күндөрдү буйруп насип кылсын. Жашоодогу бардык жакшылыктардан келип калсын. Алтын апалар, сиздердин өмүрүңүздөр узун болсун. Жашооңуздарда уул кыздардын сыйдастыркон төрүндө дайым төрдүн көркү болуп, бактылуу бардыкты сүрүңөр. Сиздерге таазим.